ukabona nta nzira ihari ukabona ntibishoboka nawubona Imana itoca ijambo itoca inzira aho kitari nawubona ukabona ntibikunda ukabona nta nzira ariko ukomeze usenge ugume mu mwanya wawe ntiwihebe ntubivemo iyo mana ariko ukomeze uyibwire usenge wizeye kandi wihanganye haleluya igira umuntu bwinshi ifite imbabazi nyinshi ifite urukundo rwinshi iyasezeranye ivuye ku mutima ijiririmba ari ku mutima naho uvuga ineza yawe amashimwe nguzaniye ntabwo ari ayo bandungikanye sayo numvanya haleluya 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 sinavuga iby'ineza yawe ibikorwa byawe birivugira namanitse ibendera ry'ishimwe data yaciye iwanje namanitse ibendera ry'izabuye yaciye mu rusagi wanje sinavuga iby'ineza yawe ibikorwa byawe birivugira namanitse ibendera ry'ishimwe data yaciye iwanje namanitse ibendera ry'izabuye yaciye mu rusagi wanje wagendanye natwe wagendanye natwe kugira neza kwawe kwaduteye ibyizigiro ngo kugira neza kwawe twaruhutse imitima twarakubonye Yesu we kugira neza kwawe kwaduteye ibyizigiro ngo kugira neza kwawe twaruhutse imitima wagendanye natwe Yesu we wagendanye natwe kugira neza kwawe kwaduteye ibyizigiro ngo kugira neza kwawe twaruhutse imitima twarakubonye ababona ineza y'Imana kugira neza kwawe kwaduteye ibyizigiro ngo kugira neza kwawe twaruhutse imitima wangiriye ubuntu umenya amizina uhoraho ungerera imbabazi ku murango no mw'ijoro indirimbo yawe ihorana nanjye
iyo sengesha mana we iyo sengesha Yesu we nami wagiriye ubuntu Yesu we uhoraho imbabazi ku murango indirimbo yawe mana we iyo sengesha iyo sengesha Yesu we Yesu wagendanye natwe wagendanye natwe shobora kwa Jehova yira tubwira neza tubwira neza kwawe mana we twarakubonye mu bihe bikomeye nakubonye Yesu we tubwira neza kwawe mana we wagendanye natwe abacyomeza tuwarike amaboko wagendanye natwe kutubwira neza kwawe Yesu we ukatubwira nimuruhe Yesu we twarakubonye ababonye neza y'Imana mu bihe bikomeye nakubonye Yesu we mana we ukatubwira neza kwawe tubishyiramo tubyature wagendanye natwe wagendanye natwe uyo mwami ni mwiza yagendanye nawe mu bihe bikomeye Yesu we ukatubwira neza kwawe mana we Yesu twarakubonye ababonye neza y'Imana babutse abana mu bitaro barabonye Imana kwisura abajene twarabonye Imana Yesu we bwira neza kwawe mana we ukakubwira neza kwawe Yesu we ukakubwira neza kwawe mana we ukakwisikirwa bwawe mana we ukakwisikirwa bwawe Yesu we mitima y'umuntu w'Imana ambara z'uburyo bwose Satani aduteza ukwihangara tukaba ibyiringiro tukabiheba tukabivamo ibigwanya y'umuntu w'Imana intambara ibibazo amaganya ukwiheba kose Satani adutera ukwihangara tukaba izigiro tukabiheba tukabivamo litira iyo Mana zo gutaba
kw'Imana isezerano Aburahamu umuntu w'Imana isezerano Aburahamu umuntu w'Imana isezerano Imana Imana yumva gusenga imungana umuhungu Imana iramutezurura ukabona nta nzira ihari ukabona ntibishoboka Imana izotsa ijambo izotsa inzira aho zitari ukabona ntibikunda ukabona nta nzira ariko ukomeze usenge ugume mu mwanya wawe ntiwihebe ntubivemo iyo mana ariko ukomeze uyibwire usenge wizeye kandi wihanganye haleluya igira umuntu bwinshi ifite imbabazi nyinshi ifite urukundo rwinshi iyasezeranye n'ingenkomezi izobikora Dagoni Imana yacu si bayari asangwa hari icyo yavuganye nawe izogira gute ukomeze gusenga ugume mu mwanya wawe hamwe mwavuganye n'Imana izogira gusange haleluya izobikora ushikame ushira ubwoba izobikora igira ubuntu izobikora ntiwihebe ukomere izobikora igira imbabazi igira urukundo izobikora nimeze nk'abantu ngo yibagirwe izobikora nibeza izobikora ushikame izobikora ushira amanga izobikora ushira ubwoba izobikora nibeza izobikora ushikame ukomere izobikora uyizere izobikora uyizere izobikora nibeza izobikora ushikame izobikora Yes, abaha umugisha